Uzifundile Thuli sithokozile indaba mbukele ekhaya lotshani ngelesithathu entambama nakhe umoya uphekelela lapha amathuba wezulu afikelela lapha ku Bloemfontein nge 30% ayaqina ke na utshinga lapha endaweni zangeTlhagwini ijingalanga kuthi ngaleke ngePumalanga utshinga eTlhagwini nenarha sibona lapha amathuba nge 30% kusasa na siyayikungu lapha maphakathi nesifunda salapha kwaZulu Natal kanti ke namathuba wezulu nge 30% ayaqina godu kileza ndawo umkhawulo walapha eNorthwest nangale ngeNorthern Cape kunye nalapha ke eBloemfontein lingatholakala sibona nalapha ikungu ngejingalanga yenarha abantu batsheje nabachayela ekseni lapha ke sithole isilemukiso sivela kwa South African Weather Services lapha sibona khona ke umlilo wamahlathi endaweni zabo Uppington bese ke nezulu elina ngamandla kileza ndawo ke zomkhawulo sele sizibalile ke sikusuduke uzokwazi ukubona ukuthi anjani amazinga wokushisa izudlwana likhona ngapho ke ngePitori nangapha ngeBroncosspruit noma kunjalo ke kufuthumele nangapho ke kubo Carltonville nge27 asiyocala ukuthi injani ke iLimpopo nakhona ke kodwa amathuba wezulu akhona noma kunjalo ke kuyachisa lapha ke kubomusina phalaburwa bese ke kuthi ukufuthumala lapha kubothohoyando kanti ke kusasa ngalenge sifundeni sempumalanga ngapho kubomhlanga ngapho kuboMiddelburg kufuthumele nabo Sekunda kuchisa lapha ke esikhukhuza noma mhlambe ke izulu lingatholakala ngokuhamba kwesikhathi sibonile ukuthi amathuba athi 30% iKwaZulu Natal futhumele yonke buhle ke ubujamo bezulu ngakilesa sifunda saKwaZulu Natal sicala lapha ke iPumalanga Kapa sibekele ngamafu lapha emakhanda lingalithanda ukuna noma kunjalo ke sifunda sithi ke ukufuthumala na uthi uyabuya ngejingalanga yesifunda kuyachisa ngabo 33 nasiyangaleke ngeWestern Cape liveza ihloko kezinye indawo lihle kodwa ke kuyachisa lapha ke kubo Worcester bo Oswarren nalapha ke kuboTlen William abantu batsheje bayelele kufuthumele lapha ke eGeorge Northern Cape nasithi siyayicala lapha phezulu boPurman ngathi ungalithola izulu kodwa ke kuyachisa eUppington kufuthumale lapha kubo Springbok nge29 kwezinye indawo kuyachisa esifundeni sangapho ngeFreystata lindelekile izulu noma kunjalo ke sifunda sithi ukuchisa ke lapha kubo Frankfurt khona ke kufuthumale nalapha kubo Fiesburg nge27 asiyocala ukuthi kunjani ke esifundeni sange Northwest nakhona ke sibonile ukuthi izulu silindele noma kunjalo ke sifunda sifuthumele siya ngokuchisa endaweni eziningi abantu ababe nendamba emnandi sibonakala kodwa ngesikhathi esilandelako Dido.